Ona no tu sa tiga bue ke barang ke duru tu mai na ke ado me muri tu mai muri sa na tu bikin na bagi rau to manda wa bin bina wana kelo na matanga ni Sigatabu ni kuwa rani watara talenta na ngol me bakasa bari ta tu ni meri sa sibiti ko rola Sigatabu na to me so tale au kata kira me no na kelo ngata na matanga ni Sigatabu ni kuwa singa leu tu ni Sigatabu ber to mai mori meu musilo malai mo kinda bagi kinto wa endua nabi matu vale nabi alo wa endua ndo bera na bata ngo na matani ku me to mai tomana tali tigi na to buli na bosa ni kalo o wa bini bina kan rani ndo pangalala ta ndo na ngauna na matani ku o bana no meu tinga na ndo ni same na wari tatu na wasi walu na same wasi walu wasi ni bola lega sara mga daw tati na daw ni sa na kalu daw bembuli kati wango na kenrong ichobo na ni mamituranga akata lebo indina na irongo ni adamu ni eburu-buru todoko oni sa bagarita na no ni langi ni loma langi adake langsung na tine tulu wasi ni bola kilele butu na bango ni usa baga na numa na no ni loma langi na daga na ninganga lo ni lingamu ni bula kena kalo ni salisia adamu na tamata muni na numi ko kena kena luwi ni tamata moni ndo talebi ko kena oni sambuliko eme wosi bisobo lailai ber na ngilosi kabai salataka na yukuku kena baroroko oni salisi ko eme lewa na daka nilingamuni obri na kina na mataka ni kuwa ni rani ndo yado mani Sigatabu bi madawa atau sawana no mitiko na nona kalau dedere kalau biwa kurumbu tagi na kalau ndo bembuli kau kita bakin tau kina kita baka tau mada tigo na kalau lewu na tamana kalau lewu na lubena kalau lewu na lotamu ko da tau ba mbota ni sa tiu wa dina betu kianda na benga na da taura ndambe menda ba na mata bua kanda buli mai bua na nona bosa kinda baki tau sar na betamani mai Scotland ata kita baki community ko na matagani kuwa rolo ma tale ni ngoni turango chisu tu sabi ba congratulate tal tungayani ana buku ni na mundo lagi bo usata Dubai na mada sa tingo na wali besar ni jara ni tigo tale na matagani kuwa kindo na betamani siro so mai be tamai Mariana tine Mariana kita baki mundo tale tiko kita na matagani kuwa tale ni ngoni turango chisu Karisto Apuso tame uli sudah kita lebih akai ibere to na beto mani Newcastle mata kinda ba kemini tali tungana mata ni kuwa ana ada tali ni ngoni turang Yesu Kristo na wale una ni rani andra tali tunga mai ada tongwana ni buli Volatabu kena Masumasu na mata ni kuwa be to na beto mani Cheltenham Gloucester brother welcome you once again this Sabbath morning Taumili Chine Philip nitaka ni ibe kada to na mai ubi si taka na matani ko ni rani ba kalonga teke mo tala tinga kena natura abosi benemer bina wale ni rani sulia tali tinga no ngauna matani ko merani mai ngusuni kelo kena tare da tinga na bula wa lo merani ki mami I toro bole ga tigo ko natura abosi nenda sakela na ngauna da sambula tikina na wale ni rani tigo talanga na matani ko wakal ngatiki ni tigo naturanga namni mato wale bosi bina kuni lesi kene tawi ni boto sa ka di bikina naturanga ane oto tini ngona kita bakir total tinga na bitamani Trowbridge tamai Joshua tine Joshua ruti talbanga na matani ko kita bakim roti na loloma ya tale ni ngoni turanga Yesu Kristo di bero ngani into usulia sarti ko ngauna ne mer na matani ko sa kire itinay sila tinga na ngai talaw ti weekend na to na maso na matani tayo kare melonga na ulun to ndo na to maso tulang na tamay kito walo malang kemi na kalo lew de na kalo ko na kalo din ndo kito maro ma binibinata na mata binang ni nomni Sigatabu nirani nito tale na nomni voto na mata binang ni Sigatabu
na valeu turanga na muni loloma, po se mati ki tō watatiko, pe wanoa ndui ki tō se mati kumai kina na matangani kua, no muni loloma se mati ki mame watatu. Pini pina tati una no muni tupu no muni vakarautaki na matangani kua. Na valeu na bula ne Meri na vukuni tuku vakarautaki tiko na matangani dai. Kara tiko na vetumberi ni alomi na alotamu. Kena no bula na vukuni vekame na wasei na matangani kua wosiwi. Wiki mami nandambe miki mami vakarorong. Nakakoni ki mami vakarorong wale ngaturang. E miki mami muria katale rau. Ana ni mami tawi kala o miki mami tale rau kina nomni wosa turang. Wosiwi na ni mami vakarautaki ni mami bula. Kina nomni matentu sa bola kamai. Ano mira rasingi tiko rana matangani kua. Ni mami vatatiko na nomni vakademu. Nomni loloma kina nomni vakalovi na ataki. Ano mira so tawa tingna tu mate na numi pasta tu mana matangani kua turanga. Kuni na ia tingna vesire kena bukuna ndaw di tu mate ndaw buli kena me Manila. Ia na vesire kena bukuna na matangani na ni Sigatabu bendai. Ni pasota turanga na ni tu malum ni alom ni bokota lebi ni tu dakadala kena. Itu tu mas turanga sanga na ata tani. Marau ni masuta tinga na ata ni lubem ni tambu kuchisu. Kau ni tu turanga dina ni tu bakambula talanga. Amen. Na kau sa sulia sarti ko be ni Meri na gauna na matangani kua. Na buku ni lesoni mena to. Sigatabu pinaka bikin dona wikangu na matangani kua. Wari taktal ngo babin pinaka buana kalau na nona loloma ke na nona bibi kalau ngatataki. En nongumbula kakina na nito mbula baka ubali kito na mata wakani kito na kamdo yani mori kimami do batal tikut kimdo na matangani kua. Pinaka buana kalau na nona siliti kuna mbula pinaka. Ambote sartal nga ni tubukan dina tangti kuna nona bibi kalau ngatataki. Ni roni tu may bukan do batataki an non tu tampe patay na ipatapatungo. Kangwa sabari tagtiko. Dina tu siyang ni be setari na lomani rona Sigatabu sawo tingo. Ya tu marau ni baktaran kalau meron tu total mena Sigatabu ni ko meron tu main dambe batang. Nanti kina buana kalau na nona bibi vakarautaki kina nona bibi kalau ngatataki. Nunggu masini na kalau ngatiki tu yang tentu kusiwi ena nanda tu ndambe menda tu rede tali bakan wakati tombo na nona bosa ena matakni kua ni mbera ni tu toso obitaro wala nga ke bakain tuana tar dina sa naroni ni tuana taro na numi mbeka si sangwileda ye ke kain tuana taro tu bi talno ke kaisanga tu sana tos talno tu Kasanga yang ngai soliti ko nangon ni tare ni otina songoni se naka ubang bauta ni do sana torrati ko mai nan totongon ni vuli kuna nan do soliti kina tarbet sana ngona na wasei ni Volatabu ni tu na bakador nan do lab na bakasama ni Volatabu na ngona ndare kina do bos ni kalau kina non bi bararam tak na raram lila sang ni ngani tikina me tambaka sombo na bang nananu ko yan basi kamay na lamanda kina no darida na dina ni kame balet na bos ni kalau kini karua wasibi ni sit tiko sartingan kina pakasama en tapi wasitak may na non da bagalay bangalay nguli at saren ya wambuti tiko kina ni na may nangunong ko may nangunong ko san donangon na to sa bi wasitok may kina wambuti ni sana bunga na bika na matatitik may bikin to
e na vakarau ni non to nan to wasei e na senga talanga kina ni na pakadeng na lamangu ke pakau ni tiko na yalo ni vietarong na tarong gai na numini na tornangona se manduata kimbeka balata nandini ni kame balata bos kalau sindan menta manduata kasi menta songata ya na puno nandu terus letinga kina nangona ni tar yo ni taktiko kina ni belita kina altam se kaindu na tar ke kasyang tu sana to sesar unangan drebo nga meulis tali na punua ena honorable nga meulis tali na punua inan quotation go abarita kumai sito sar wili coach may nandun ang una balata ni sama doon ang unang vida na madaming go to may dambit ko ni talnongo yato ronika to baka ko lesar nga baka matay lalay meron ni matatabikin to to baka direk kasi to baka muria baka malu may matatabikin to doon na tarong alam na po na to tortikin na ito to level style na kahit kuna na quotation mo. This parable has been and will be, has been, is in the past, and will be fulfilled, is the future, to the very letter. For it has a special application to this time. And like the third angel's message has been fulfilled and will continue to be present truth till the close of time. Mambaling, sayadoti o sabaritati ko na nungwa po silyo nito ko ni Wango o baritati ko Wango tunungi Lesu Vakarua mende tore de kina nangona kay tiko kina na prophesy na raramalilay that it has been fulfilled because it has been fulfilled. O tunungi teleblistal nangona ya tunungi rida patakine tutuku ni kamembaleta na valisor. Marating na pagkasama atong girida pati kinituto at veterawal sa mga lailai. Veterawal sa mga lailai na tumay dapat kina. O kila ni buno to may dapat kina na madarosauti na kamembaleta na fitness Well, the first is our title, the second is our fitness. Do pagkasamtati ko na pagkasama ya kaya na buno kay tikina ni tunang level estali ya nakangawan rin min to reda di napakasama and eroni tarong ting nalaman to zama na po na tumay turti kina na itutungo tumay turti kina bang balam to yara katikin isaro timbati kahit ko ni kanarara malilay it has a special application to this time. We are living in that time. And I believe it is important for us to understand na ito rey na ito kila wag matata na bika ke na membaleta ni tuktuk ko membaleta sindo bikin ito wiliti ko na sana ni marama wawatung kay mawalang may waswas ni kumkum ni lili kananda wawa keditiko yetungan rama me to rey na ito wawatiko niliyada mai na kaya na lamang nimbonyi to siyang ni kintatal Leta dito kila ataban doon meta tu baka doroti ko nanguna ni wawa ya oni tatiken ni buke kenta tu tiknal tambo menta to reda ni tuktukungo present truth
Present truth kwa to asa rede na vida ndo talangana no to we wasei na ngone sauti etu kuni tiko na le prophesy. Present truth is what the flock needs now. Ni seng ni kambura kina present truth kim dona kango ya dona dona buna dona wasilebu ningel ni sipi ko ndonu mera kana tiko na loma ni mbaingo me pakanga. O reda ni ngono wili ka kina pakasamo ko na kawareda. O barita laltak. Is what the flock kinambale. Ando wasi tu na bunuara pakaniki na sipi. Wakaniti ko ike maruital tiko ndo tale na yala ni tu na bunuara mena ochin sarkano tiker ngai to kita kina bunuara. Iru se ndo ndrai bitik menesa sama iraya ndo le na ngone re bikin na bai bakasa menika me belata na nondra tiko na manmane na lo meni bunungo. Sauti ni ngone seng ni vakarautaki kina na sauti na don rondro ke seng ni rando la merlembi win na no air na roni landem bai. Na roni landem bai meralak merondelikan ni sasang na kakaniki. Yere na kai barita tiko na li prophesy. Present truth is what the flock needs now. Na tuk kwendon donu mesa me kambura kitiko na lo mani baingo se ko na present truth me katwa sa redo chi me na bidna mother sauti. Wil tikin tuk ni boni sor wil tikin bi tuk tu bi sek tik me kinango me rauni dokonekti kuna bula bakani tik na ngel ni sipi vakarautaki tiko na bika ele yo ni taktikina ni tore na pakasamu na ba na sinisile bikin to na yalo lela ni tore da ni dono ngende to we wasei tik me kin ani tuk o kwano hunungan da mo kutikan to wala ngakin na pakasama ni tikinongo ya tu landi somu sartali na puno kila ni to aya da tikumekin ya do bantan ton tak iyo mayaw sa sini wakasamtaka tuwa sabi wasei takman na tuk ni wakasama ni kami baleta na midnight siya na lomlom na kena may na lomlom ni boing na midnight to sabi wasei yo chikinay sini bambuta ni Meri. Asal tu tarajku main konal nganda wala naka to nganda wala ngamin to na sabi pagtakar dina itu kun tiko na kami baleta ya o nganda wala ngamin to rida na pagkasamit tiko na kami baleta na lomlom ni boing ninda to wag ndi kya na pagkasamo ko no kang to rida tinga do na rida leb na ngone to biwa say tinga may na ruanga na rarama lew which is our main resource na Volatabu katikwa main source kinararama lailai el ni prophesy do na rida na bika ito na Volatabu kinal ni prophesy rida na kahit ko kinungo and at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. Midnight. The coming, Christ object lesson. The coming of the bridegroom was at midnight, the darkest hour. So the coming of Christ will take place in the darkest period of this earth's history. The coming of Christ. The coming of Christ.
ona kila na kaito ko na kila na coming of Christ ngo ko the coming of Christ ito pamata madal tekike ngo na ngona isa bagda barakina na nona daka na turango chisu milo malay. Berarti sindobi kena ngo kila na ngona ya. Si baby. Ya, zamna muna. Ano muna kla enda kay danan do rongo adani tinga bango. Do bakatawa, occupy till I come. Se and the right na posa pagtutu batango. Nilisa ba rin natikinetin katulu ya inay bola ni mali wasero sa kalima wa ito kunti ko o ko man dongay bakatawa. Belat na taba. Do sa siyang ni kila na singa sa natik ni singa sa lakumay kina na lubin ni tamata. Ni vosi tikay kien no na lakumay na lubin tamata, it's not necessarily mean na no na lesu mayo chisu. Di no ken do reliti ko na pagkasamo na nakaya bagay balimbalit ko na pag nanango nakame balet na no na sa pagkatabar no na zakazaka na turang chisu. May lomalan. Yani sa finalized taki, sa settled taki, o there lew ni nona matintu. Do ba kasam tati ko na kawabar tati ko na nito na sa oti, ti ko na taniala na wasei bitu, ko ni sandam na iti ko pagturang. Guys, randam boy na ngilos, nandun riti ka, ni ochi may na man-manu, ko erto zambe may wasawasa. Erto na man-manu yaba. Niliochi hanggang rito taniala na yale ni sandam na matabilaway. Dambe na matabilaway, dambe ti kumayo ko kay me ancient of days, sandambe ti kumay sangay tukun ni torbola ka ni nalubi ni tamata. E na bagnana niya, e nan kenasan, e ato ti kinabilaway, meron ni finalized ti kinasekilay kina, o they me leo ni nona matinito na turangsis. Iya sa ikoy na pagkasama ni Billy ako ay ato ti ngobi e nakenda maliw e nangunong. Ni bosi ti ko na pagnana ni kaman paleta na bakatawa. And then no kenda na bakatawa. Yan ang unang ko. Menda wawa na bakatawa da vakarautaki kung baleta na kena bakataparin na kaya sindobi kenda kila. Ini ato ti ko rin na kena pagkasama ito kunting na ni professor ngo. The coming of the bridegroom was at midnight, the darkest hour. So the coming of Christ will take place in the darkest period of this earth's history. At this moment. Tanyala na wasiri tinkarua tikinendua gondon tikine kilele bia kango sa bertatiko. So let's turn our Bibles to Daniel chapter 12, verse 1. Daniel au sinibitan screen batem bas katek ngamay. Daniel was tin karua tikinendua. Kena wrong bango. Iya nangona ko ya. Enangay tuda ke ko may keli. Ado may keli? Nangay tuda ke ko may keli. May keli? Turang lewo ko sa tota ki ira na lubendra na kay nomo. Enangay yado endua na ngaunararawa sa senga e kina may na ibakatikibuni matintu kay doba na ngauna ko ya. Iya nangono ko ya. Erna bakambulay na kay nomo ko ira keda nga sa kune ni daba. Nira walay enable. Kanbalmbale. This will be the darkest period.
Ya sember ni se adobo ya na weekend da. Sember ni adobo man may nanguna ya. There shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time, thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. And then do na will take place in the darkest period of this earth's history. Muna, and about the kina nanguna, Simberman nangono go, nangona, nangona, clonisa, song catum in loma. Yeah. In the dark, in the darkest period of this earth's history. That went on a car. In Berlin, new land in the Corinthian. That went on a car. Ito wakambauta, ito na roni baka sa mataka. Bibi data kitiko weekend na ngunong go. Seroni, esangani. That went on a car, bibi data kinan doon na matintu. That went on a car, bibi data kinan doon na matintu. That went on a car, baka yabu kina in doon na matintu. Lawa. Dina. Yung kasamtati ko, ni darkest period ya kan malambali. Na lawa ni vi matintungo sana siyang ni wakati mindua. It will be a darkest period baleta. The reason to kilati ko na kahit ko na prophesy yan yung pagtikla na wasei katol. Kasi ito sa nabiti kinang wato bilanday kang akina. To wendo tayo taka kinabi pa kasama to wibasakti kinang Torre na tikina wasei katol ni wala ni vaktakila. Tikinetin ka ono. Tikinetin karua yan dona po sa ngandam to reda. Tiko na tikinongo. Tiko tangame na tikinetin karua. Ay nakati ko na tikinetin ka ono. Asa baka saurarate kir kaya nga go to kilab na tiko na tuk na matiklawas tin katolu tuk ni ruana kokoa. Tuk ni ruana manumanu. Manumanu dhambi may wasa-wasa vi. Baka takarkartaka na Lotu Vakarua kena manumanu dhambi may panua baka takarkartaka na matintu Amerika. May natikinetin karua ito kung tiko bango ni matintu ni soli kokoa. Se na kokoa la kung may buwana matintu eliwa. Amerika soli buwana kokoa la kung may buwana manumanu ko eliwa. Se na matintu Vakarua. Inaboso wanda mo turi tang wati kung natikinetin ka ono. Asa baka saurarate ki irke nga na tamata lailai ke na turanga o irsa butiniao ke irsa ndramndrwo ay tauke ke na mbombula me bola yentua ni vakataotioit kila ena lingandri matau senenden. Tin Kavitu me kakua ni beibo lendua o koe nga satu wa ni bola senayada ni manu senay wili ni adama. Maka sama ko yung ndramula batatak ngamin tikinongo na bosa baka saurarataki. Mbali na lewani matintu kede ko anda rida ni ndaukati meroni bebo kende taki na bula ni ndua na matintu bula ni leo ni banua ena esana talaraksom. Ono bakande takungo ina tuna rida ni tikina ngo na karuni tikina ngandra mato landikina na samin don routin kaliwa tikina don rosa ko. Samin donan rautin kaliwa tikinen donan rau rosa vulkan. Psalms 119 verse 116.
sorry, 126. Psalms 119, verse 126. Kaya kuna sa kena ngongo choba endundo numuni daka kina balaka dam nirasabada takana nomuni buna. Reto na darkest period ngo na listalin bakasam. Reto boy mo sa kwaliti nga ngo ano bakasam ni darkest period. So the coming of Christ will take place in the darkest period of this earth's history. And I have na nga na tindono bakani. And I have na nga na be lewa kede na be iabu ni baka bulewa na be lawa kede ni be matintu wilisar nga kina na nona ibunaw na kalo. Nakaluwen siyang bakandua ni na bakatara membutur raki bakandua na nona ibunaw. It will never, he will never allow. Wango ko yung basig may kinanatikinango sa kinangonongo choba indondonu muni daka kina ni resabada takana nomni bunaw. Ready na bika kede enta sa obostingo. Ready na bika kede yada tingo. Matay ni bunaw da kilab naka meka ko bika na kalutani ko yung dondonga. Karon ni bunaw mo kako ni bagar baka ko ni ruta biko indon matakaw dew se bosti kana bakasam ni kam beleta na garabi kalu liyado may ni kabani bunaw katol ni maka ko ni dabuton nga ni adi chob liyado may ni kabani bunaw redo na bi bunaw ke domingo sa talareksom sa baka vitalitek tu ng bulan non to buru do bandin din taxes ya no liyado sar nga may na kam beleta na kaw kila terasar balik na nom sa sinigay buntaki na kami baleta na lawan ni kami baleta na bakawati ang liprof saya kaya tiko bango erona institution ito yabutaki may na ibakatikibu the Sabbath institution and the married institution. These are two institutions that were established and they were solemnized. They were sanctified by God right from the beginning. Sabbath and marriage. What are we seeing happening now? They are the twin institution, between Nisa Vakarua ni Matai, which is the marriage institution. Sabbath institution would be the next one coming up. And God wouldn't allow that to happen. Ningo na sa rede kino na kaloni sa tiku evalati na kame baleta na nona ibu now. But every other one, na puno taliso sa babitan tikitu. Ningo na sa rede kino ko ni sa butura kino kame baleta na nona ibu now bakusibi o ira na nona o era tokai ni rebina kata mera marroe na nona Sigatabu. Pongo and the Gairida Kenny Satu that you meneavan. And the two metota kirana nona. It would be a darkest period, baleta. Lalau me katusarid, because that's Sarah in the particular was tin Katolia, tinetin ka rua, tinetin ka onea, and I have a man of Vakasorataki. Se mernito se taras, it wouldn't think essential workers, it is a must that you have to work manidula, and mendadula. En ngay tatarmay, en wun sale mureti kumay, en ngay tatarmay. Torito toso. Dambe sa damden den quotation mo yan no kay tikina. It coming of Christ na nona na nadaba ni nona da kulturang chisumay lomalay en ayado ni en donu maka ng uno ya. En wusibi kin ni da kila. Si bebe. Wusibi ni da kila, wusibi tal nga ni dayan rean rapakiti ko kin.
kuniwelekin. Baleta, nakiana li vakarautaki na yalo mentanganga na ngauna ya baleta ninda na vakasurataki. Preparation for that should be happening now. Tengok ngauna ni atau sariting mai. Fitness. Ngoni fitness ngo soron tu fitness test ngo unasangan ni na rawata. Unampale. Tuno via unfit lailai. Tos tale tu dek tale. Tereni tale. Tuno sotaka tale sona le fitness exercise to na ronin dabu tale. Sini kan imbal-imbal amin to ya lailai. Tu dek tale. Ya. Reda na pakasam go. Ausa lailai ili reda na kaike. The coming of Christ will take place in future in the darkest period of this earth's history. That which is present has already been, which is already taking place in the past, and that which is to be has already been. So what is going to happen? And God requires an account of what is past. Dark ages. Dark ages. Yan dan tamay ni nguna balam. Doon ron rawan sa bulembak. Nahuna ambak sombukinan na hado na bibak surarataki. Kaum boko na Volatabu. Siyang na sota bango. Vakarautaki ko irarangan draba mera marro enandin. Ya, paktarana kalo. May beauty ko maya. Baleta na tabo. May indusi weekend dan December ni siya doba. Mendaroni bakilan na tabo ni alamay. Dari Lesu, dari dan bakilan na yal ni kaya vika. Kaya nanona bitang gumaki na nontan. Bagambur. Even though it was a darkest period for that time, God was still able to protect his people. And that should be reassuring for us. Should be encouraging for us. Nakalone sanga bakandua. Ito na kahit kung tingnan sa amin doon ng routine kadiwaya. It is time for the Lord to work. For they have made void thy law. Ersaba bagrusa. And sanga bakandua nila iba nakalo me reda me buturaki na nona ibu na merbalo lomatai ko irna nona tamata. He'll still provide for them no matter what. He'll still protect them no matter what. Doon kaya doon minta bibalong nga tektikin. Yun si solid ko na ngauna menda bak tobuli menda solid ko na ngauna kay nakalungata merawan ninda bako ko tektikin na nanondangon ni fitness test ko. Let's make the most of it. Tapos tali. The days, pwedeng kurang dikurtingan di quotation nga ya. The days of Noah and Lot pictured the condition of the world just before the coming of the Son of Man. Reda na kaya po kayo na tamad sabunaw tiko Noah. Reda na kaya ito Noah. Sabunaw tiko Noah. No tiko Noah me rabondo. Siya nga nindu bondo. Sarido ir na tamate na ngauna ya. Saraya tu ni may naman manu. 2 by 2, 7. Klan kaya ito na prophesy na yalaya. Buto na pakasama ni Timata. That is how the darkest period. Buto ni pakasama ni Timata. They were not even able to see that was not normal. That's something esangan ni ada tunga bab Italia. Meralak tunga may naman manu.
Wakati kira isang nindo ay liw takira. How can that happen? But that is how dark their mind was. Kena put-mutoni nondo pakasama. Na noer tukina. Ni baraw ni ray tukina. Rasang manangani ray ni to. Santo nakabang dombole ara tung rala ka tumi naman ko sindo li tikira rala ka batam tumerlebon. Sang niya daw nondo pakasama. That is exactly what will happen to us. Kena ditong tiko yan yalala in this weekend. Lihat mantangawi rin kami belitin Lotu. Labi nak kaya biro na pulangi kena kanga pakai zora orau Lotu ke sewira na may tuku na kato. Kongo na kaya tiko na prophesy ke. The days of Noah and Lot pictured the condition of the world just before the coming of the Son of Man. The scriptures pointing forward to this time declare that Satan will work with all power and with all deceivableness of unrighteousness. Sorry ito nga. Sali durma kimengoy na curriculum ni vuli. Sindo na lenga. Sindo na. Mekuni do si makibong doon siya. Mekuni vital na teksep ka sa rin sa nindo na nga nilakti kung may kila ko may tukul ni kinana. Eruti ko na nana. Seruti ko na nana tata. Ni may vital na tak. Mekuni basyo sewani. Mesalingo minga. Sa iway ko na tambo na dedere. Kinasabasaba ko doon melabet ya. Sa ambuturaksom. Buturaksom binabanua. Me pangete kinabuisya na bosya void. Me kuwak nindwa na ka. Kuwak nindwa na ka. Ya nakada na yado iburubura. Yo setan irangas-ngasi. Sana baka duruma ka may lomongo. Dito muntika na duruma ka may lomong ninuto. Nganday wiki na naturanga maramay alanganga. Yo kate ki Esther. Kate ki Josefa. Kate ki Daniela. Kate kirtaw na itokani ni Daniela. Ni sa tukuni na duwa to siniduwa. To hindi te kirtaw. To rida rasar tunga nanduin-dui. Ni duwa na kalaw. Ni to kilab na ka to na imbal-imbal ni kasabang ritak na kalaw. Na iribot ya. Kau lang nga nang lunang ko sa may ka to na matakaw ya. Me kaulat to dako. Ni sabang duri. Sangay tukun may atakin na duwa. Korea na kuna. Ang na kahit kuna Testimonies Volume 5. A great crisis awaits the people of God. A crisis awaits the world. The most momentous struggle of all the ages is just before us. Events which more than 40 years we have upon the authority of the prophetic word declared to be impending are what? Now taking place before our eyes. Ito nang una sir tukun ting mayroon na profita, tukun ting may na profita talaga na kalo, Mrs. White, ti ko may matanda, ti ko may liw. O sinibambo tinindo bikin to na ron ni balasuya. Ni sinito nang gayre ni yado may liw. To sa rete sartunga na bikango ni yado ti ko nang uno. Dini silas. Ubang dintak. Ubang dintak. Yeah. Tumusuti tikina ito na may dami tikina to na biba katay tikina to na biba ang ganggatek tikina mendo to tangi na way tambo bagalo malangi amen ron romay balete me vaksin na itana sangani lo madato merawani ihavan bisaw to bi talno tatingo kwendo donu meron baka tikina or to na marama to doko sa to nga na lima na pupo or to doko kaya vakarautaki tumay. Maybe so we have a long. And that is what we need. And that is what we need to be doing.
O wawin winaki no wana kalau ni wange ti kemdo na kangu tu main dua batan matang ko. Malata na kalunga ni kaya na yato kina. Kenda tonga kemdo to yan donga to na pakila. Kenda to yan donga to na rawata. To na may bibal nga tek tinga kina to na may babin binak tinga kina wana kalau. Ya kila o irer na ngay rongotar na ngay wasea. Enam bulay talunga na lumandra. Enam bakasama ni wika to na biwisay tagtikong baleta. Ninda se tiko ena kena ngona e sendola tiko ne stoa mai lo malangi meroni ronromai kina na waiwaya meroni dingome meroni atu bisa. Already, the question of an amendment to the Constitution restricting liberty of conscience has been urged upon the legislators of the nation. Go bos tingo na matin to Amerika yang gos kasamtaka. Go se bos na ngona ya. Se bos tingi kena na banda na ngona ya na nona tampa ngona. Iya. Ito balanga tiktinga mende to roni rida na bibi sawe na yado mai kena non to sa vakilati ko bi kayado e anda tiko. Let's keep occupied. Let's stay occupied. Let's continue to fight on so that we can be fitted. We are going through the spiritual exercise that we can be fitted for heaven. Na kahit ko na Christ object lesson ni wakuretalik na quotation ko mai. His working is plainly revealed by the rapidly increasing darkness. Kongo to bibisigtikin. Ando na nga na to siya rediti ko mai. Ngonongo sa siningay sayado sartunga. The multitudinous errors, people the lie, heresies, and delusions of these last days. The people the lie ngo kindona kang mepkanga wasa tukunetiko sa zurmbotema ina lomani burbura. Ada may burbura sa zurmbotema ina bagambauta. Mata bagambauta. Not only is Satan leading the world captive, but his deceptions are leavening. Bukatong na leaven. Bukatong na isi ngo bukana leaven. Esin lora, iredangani dakdak. Are leavening the professed churches of our Lord Jesus Christ. Kila o reda, berdang bukasama morun indola besona o reda. Nanong doban tindike na sa nanong paksanga ni buti no pandindik nanong paksanga ngar nanong do paksanga ngar en nanong reda no bento tiktak ni Volatabu hal ni prophesy bati kay na vikayado wa politikenda o reda do bamuritu eso na website ni kamen baleta na nondra bamadale so do e doctor ni Lotu si yoko e Lotu katolika gain mother sauti ngango. Tangke wasei tiko kwa. But don't kaya recently. When a lot of mother sauti. Don't be somebody that come talapo. Na kau baritango. O ira bakati kira. Lot katolikar sa bakilati ko na bibi sa usaya do tiko ngai no nonraw. Pagambot bakati kira. Sa bakilati ko. Kongo ni vamos research ko bolaka. Sa route me ni evangelin din taki na kahit ko na tiko na Volatabu ni tiko na bango so no nongungel ni si peresin tiko ike. Tiko na lambing baitania. Nangandri nanga o irang o kahit tal tiko na ni Volatabu na bakit kila wasitin kawalu. Come out of Babylon, my people. Ini kelar kalau ni question ni may nona bi numi we kendeket. Tani wasing o relata tinga nararamen hindi ni bos ni kalo. Yes, saru usi bikina weekend dan inda kila menta krewan kalo en non bi baram tek ni non el tambu. Menta bulataka belat meronin na ngoni non dan bulataka en na waset ki nararam. Elo rein dua tani na bula. May na week kaya dua politikan tu. Ya nakange ba madal taktik may naturang wala nang red na video. Diba e was ko may.
beleta ni na dona restriction sambita da kingo na pope na Lotu Katolika misakuni wa muri na Latin Mass na missa pakalatini kwarndo mureti. Mambal misa tambakis mis ngo bakai dona kaya tradition tumai ni Lotu Katolika. Yen dona iwasi makasamtaka o irera muretu mai na baroni bobul makawa. They'll hold on to these old traditions. Yeah. Sa tungo ko me kuni bang muria sangai may labeti sangai kaiti ko bang na doktango. Ken bali me kuni bang muria gona kame bang muri. Sangai bang ritak may na video. Eba sa yada tiko ng nangunungo. Gere tiko ni Ready tiko ni Sara praise ni tiko na praise and worship sa bakay bibia Pentecostal tala ni baraw ni Sokalo siya na lang sere ni father ibal ni Lotu. Saya alikuwa na tambu kwa endo numero ni Mamuri. Yeah, samtati kuna kahit kuna na quotation niya. Kangong Willis talikin na kahit kuna na quotation niya. Not only Satan leading the world captive, but his deceptions are leavening the professed churches of our Lord Jesus Christ. As in was tingo ay nakamembaleta na vivo kadalay e adati ko ya kaniraraw mo tukuna sa duro sa talangamiki. Nadabang nga ento nang kay kila bakala. Nanduindui ni kandi na kay nakalas. Dabang ka na sa amin doon raw tinikadiot doon raw kalim. No maniwasa na din na kinebangko kay nararama kinanong sala. Dapat na turang o chisu eno no na bisure titiko eno ibola ni bakta kilawa se lima yati kinetin kawal tula ko may biyaw. Do may buli biyaw na ilumo ni mata. But ninda may buli na ilumo ni mata na wayway, which is the same oil we're talking about. Itikong go na talong mablater to na leo lima na leo-leotin. Na wayway batanga ya ito kung nating men turawa chisu. Menda lay bulia may wa belet menda ninda sambulat ti ko ya nangaw na buto tu kinanggo burumura na wayway ya ena dolab na matanda ba kayalo ena bukeke anda ninda rey na bos ni kalo. The rey na bos ni kalo e baka imbale weekend ninda kila. Ningas ni buli batanga e bola na bos ni kalo e bukere na profit me bola na bos ni kalo. Na Nanggas ni buli batanga ya ko offer ting may naturang chisu na wayway me lumuta na ilu na matang au na roni rey raw kina sandina gondi na nakay ko na ibulta ni rey na ibulta e baka imbale biya mo rey na nanduindui ni lasu kay nandila na vinaka kay nada nararama ng buto-buto. Only the oil offered from the throne of grace and around the Ramataki. Nothing else. Sino ko na nung buku sanga. This is nothing. Sino ko na nung kila ni kaw may nilubini taltalas. Nothing. That has nothing to do with being fit for the darkest hours. Nayal tambu lang ako bibi vakarautaki. Ike nayal tambu batal nga and bibi vakanditaki. So let's make the most of it while we are at it, or while we still in that time. Sendolati ko kina na sto ni bolibol. And anong to kerea. Mentor live na matanda to bagayalo. Baleta ng buto-buto ko ito bibasag tikinango sa siyang walang niya at kumikya. Saya at talking ngaike. Tahu na sabi kim doon na kaya basikan mo kasam.
Sini nunggu nak sini basic sini atin sintik sar nunggu banana mo vakaritak sini wasei. Ia una varitak. Meron do bandin din ta pikir na pakasama ng driver mo wasei. Kim do membeleta. Na buto ni wika saya tu nunggu. Right na ka dona ka o bakasamta ka ni hondo maka. Nangon ni nito lako ibiti. Wali da ka buliti ko ni rula ko ibiti sa rula butike na marama na tinangko ke rula da ka buliti ko ina nito kornivas. Ongai mani waset ko berto na so na biba kasama so membeleta na tutuk ni ali profesai batike na Volatabu lako batike na vika dono kaya bo sikina ali profesai tu tiko bango ayado e bo sikina Mrs White na gauna ya e tu tiko ko this is the alpha. E vos tiko kwa na bibi lailai na ayado may na loma ni Lotu. Dona kaya na loma ni Lotu nung una ang kay betere kino kwa dona ribotu. Dona talno no nang giro ni wasei kim do no baratak na skane ayado na redi kino kwa na dona wanga. Redo kwa na wanga ko e bukta karkata tik na Lotu. Ni sotabe dona iceberg. Ina iceberg kila binaka na roni lorito ngami lailai daki. Ina koko ni iceberg ya na kina koko na uto na tiko ira. Ni sarida na kapitani na iceberg ngai tuko na bango ngai tuko ni ba. Meet it. Kin bambale dongayan. Ngai donga. Tuko na bango na tutung ni al profesai. E bakila ni sakure na wanga. Pati ni donga ni koko es sakure. Iya, ende. E apa bala, ende. Dona kaya na Lotu ina kela singone singito ya maikina. Dona biba dala ya satab. Kan dona kilango ya dona maki Kellogg's ko ya Dr. Kellogg's. Ya, nanon na siyang ni bagarongo ya na bi nangone satab kina na Lotu na lenga ya. Ya na kaya lang gisuli ba na profit meron satab me dongaya. Yang ibarita taliti ko bango. Ngona alpha ya na kinaman ngona a. Alpha ni lenga. Na omega ya nangai muri mai lebu zake koko da. O setting na raramea. Ena nito nung setting men korri pas ngit penting bango. Ni na rede kina lebu na kawo bos belata ni kila ni watumbu da kenga mai wai ni buka me kawa sabari tang bakin dono ngona. Na kaya tu na ngona ni nunggu situmbu da ke mai sembaran ni romne singa ingir bak ter sembro titing bak ngana ban kaloko turn kaloko sangir na lali minakor. Yo tiko may no mitay se dabo sa rong na mitay nilan ibale mo tolo sarnga. Sembar ni rom ni singa. Yan ang nangay terana nung bakasama ni singa ni sa laku sombo pasta ka na koro na buno tiko kina ni tiko ni daka nung una ya may nanggia. Pasi sombo ina motoka ngu pasi sombo na China na wulwul tak sa daka ngayon batinsa. Terasa nga nung bakasama ya nung ibalik ko na kila. Doon nakale bori. Nadam. O pasi may ngo inenggia. Tersedaka nga bulbul tak na koro may inenggia. Iya inanito inakor ni ba sarong o china doon makan sa lako ni matay nila. Ya ndurut ting na pan klok sember sar nindom missing sa sulingan ni na warning ni sa boy doon na yawo simba dobi maron na yawo ni berni rom missing. Asang ibarita ting bango. Lebu na kaya na durumay na bibi katalai and then siyang ni na reza raw iya sakay raw ti kumain na ali profesai na durba kay lomay drangay kindadal nga saya to tuino lomay ni Lotu and drangay bang nga saya to baka ongay una bat sarnga ongay barita kim do na kawari da orida ni don makana ngona ki ipasekta ti kina ni tuktuka bit kini yalalo ni nungu bitata ti kina yalalo ni balni sor ndo rega na mother was out
Vinga ravi da kila vinaka ni non tambete le vinga ravi tiko mai na long kita besar. Yung iterano ko kasama ni bernga na ni rola kamingo. Ni reda niya dakatiko na song ni women's ministry. Ngai reda ni taratiko na room ni masu. Dakatiko na room ni masu. Iyo irna maramara lako. Release dubatiko. Tiko ndo na ipaktakar ni ndo na kauveltai. Rezubatiko. Ngai reda ni tikini pepa sa alay kambitiko. Bulay tiko na kambitiko na kauveltai. Goes siyang ni bubuli. Ito yabu may kina na bakambotong. Nayala alo ni ka nganda mo bang matatak bikim ni. Okay, anda nanon de ibal palda. Nanon tambete lebu nga. Eti kumilo malay. Isin dali ba kambira mindo ka bendo na ibak takar. May kain beauty ko na tigini pepe na kawiltay. Ngay dakati ko na rumo. Arti ko na rum ni mas ni long tamsar ni bunonga eh. Doon numi da pangolek kinanon ta kerker ni bakti tusa. Gol ka nganda mo siya bikim doon ka. Nakawag tinggo sa zurumay na lomani lo tesang ni kato ya may kinabang bautang go na movement go ending tak na kalo meron ni tuta kikina na nonan dina kwaya taw ya may kina na nonan Lotu sabsabana kalo esanga na tebor me na baluti tiko me dab ni vakataotioit engan drevi kina turang maramanganga berna tutak na dina baleta na nona biba kambut-butot taki na tebor me bakatu biba siti kinango e durumbatea mai sa durumbatea sarngame na lomenilo na masu kwento me ada tiko meron indaron kilati ko kine ni pakai dor tiko na nonda bete me loma langi na vingarabi adi wasile weekend on this sing nikla ni kating o na ni postam sin kating o posting o bakararama weekend na linlo baleta na nona sang na tebor meron ni bakang buto tak na nonda rai me kuni bangun lay na nonda vakarautaki kaya tunting ndo vakatawa do almatu ndo vakatawa balen do sa sang ni kila na tiknisinga e bakay dor may lomalang na vakarau kendo to na tikwiki iyan inda sa reda me may may na yale al kendo ni me siya na bakasama ni vakarau me baleta na nonda bakanananu Paglamalay, may set up tik nga na puro-puro Rito na puno dur may kina ng taong butako ko ito niti ko na chon wasetin iginitin tigneru ito niti ko bango. Nang taong butako ay durumay na tikina kambambay may siniduruma may nakatumba ko ay durumay kambatamay na bay. Nanong isang na tebore na isang na bindon ni darito pati kini voltam. Was tingo reto torting na wala mito raid na so na kasama to sekti kinang baleta o be balang kang katikin to tiko na puno levo tiko na puno to na raid kin na bikasaya do politikin to na raid talanga na bikay na zurmay na lomani no na Lotu na kalo isin kanim balembale amen to saya babalakin amen to reo sa sinibina kala kaya ati ko keme nang kay nanumaki na menta tolere wangangarte laibi raw merong tumbu batang iki laiba nanonang tabi na kaloy nang kay may wasya nando tay tabi nga kinto to menta to wangdi kinto to tiko bwa o kwaya avembuli may mati na may biboli may baka zortik na non itabi Vei bakandai takti ko bikin to. Ena ngunungo. Ena nonta ang reidak ena nonta bakaraw. Membaleta na ngunan rendre. Iti ko may matan. Kilan sa narutikin to yan ni ko. Reidak mo kurewa lang nga. Ena kung ano titi na pakasama. The great apostasy. Ren apostasy ngo sinika membaleta na apostasy ngo na bukitani. The great apostasy will develop into darkness deep as midnight, impenetrable as sackcloth of hair.
Doutor ting na bakasama ni kena tukun tika the great apostasy. Na great apostasy na bukitani. Bukitani sinyadi kya, bukitani kimdono ka nguyadi ke. Na great apostasy, na indus ni kaya the mablat na great apostasy. Dito to nakalo ya the Moses seperti kira na Israel. Was nga nakalo wi Moses. Ko tirmai may boss na non posti ko na patik na lakay was tin kadiwaya. We ka kaya dito kun nakalo ki may napakadar. Ero nga may balililiw. Lakada ke Moses sarbu kitani. O irna leon kya. O tamani tambango na ilichia. Moses o dingo e happy. O happy sin may tuini matin tutani. O happy na tuini Israeli. Tapos sa be happy. O ko sabu kitani. Ba't na tama? O ko wakawati wateke donele o idenu. Kau may kina chisipeli. Kau tu may kina chisipeli na nonay vabubuli lasu. Na matintu o Israeli. Ya nga ni yale ni kaya ni ave na loma ni nona Lotu na kalong. Eleb na kaya na bondo mai. Eleb na kaya na erna dewa mai. Eleb na kaya na zur mai. Na bukita ni na yave ke. Iya. Ruinga nita kina. O kenda enda tiko ke. Menda bakandei taki kenda na yabu pato vital no tikina. Nona bosa. Vi bakararam taki ni nona yalo tambu. Kwenda sebakilatik nungo. Kena nonda masuta na visau me avike balati ke kasanga ena bakatak na utiloti lako ia na lamana tikita nongo masini no ke kenda to na kalo ena tuku to be wasei takani ko gomi kina wakani ngam kina ngondo gomi kina te President Kennedy voted in the Bible commentary. The mingling of churchcraft and statecraft is represented by the union of iron and clay in Ebony Matakau. This union is what? Weakening all the power of the churches. Doon na reda wa matata na bakasama ni tikina ngo en bikato sa na reda ni sana tiku bibi sa mingo en lawa. Or mo kwa may kina na kami baleta na kay eto ni may because of COVID and uli ulumbale may COVID. Oto may na visa wa COVID. Iya reda na kena bakasam. Churchcraft and statecraft is represented. This union is weakening. Nakanay ngandre nga nakanay nakingame bang malmalum taki na koko kede ni bingaran kalo sokalo. Let ni sabang malmalum taki na lawa na yabu ya. Sana ngay talabi may na yabu ko tuwari diti kung may nabati kilato sa uli ka na yabu ni biba kasurarate. Iya menanggang kaya na yabu ya. Let's continue to ask for the oil to fill our hearts. But kung wana kaya wag na natunganga na marami lewe lima na buko. Nung mas ni baklang atikin to na kaluwi na ituko to biwasita kaya na mataka ni kuwa bikim do na kaya hindi bakalang tekitiko. We are still in our fitness time. Let's continue to exercise, continue to ask for Holy Spirit. Bakalang atikin to na nanto na nakakatati ko na nanto bakambauta. Dole talaga nanto mas laki-laki nito kalo. Ito ba binakabikim ni nanom ni po sa wikito. Nabibararam taki ni nom ni rarama lebu. Ni kem ni nabu ni rarama. Nanom ni bosa o ni o kem ni nga. Nalomam ni nanom ni bagnanan. Nanom ni bagatulua ko ni ngandreba me kimam tali rarakin. Isa turanga nakba lebu ni bibakal nga taki nom ni bosa. Ina nom ni alo tambo ko raw bikito mikito bakasamtak kito bakila bikito mikito zawikala kina. Kapag taki ina nom ni bibakal nga taki bikito
Now we live no miro at nito maso chisune bokambola. Amen.